الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نراجع بإذن الله تعالى متن الأصول الثلاثة. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın jardamı menen biz 3 negiz kitabını kaytalayız. نعم. قلنا قبل الدراسة عندنا أسئلة 5. ما هي؟ Kitapta okurdan başta bizde 5 soru деп aytқан элек. Кайсы 5 soru? السؤال الأول. Birinci soru. 5 вопросов? السؤال الأول. Birinci 4 soru. вопроса. نعم. Arba mesela. لا السؤال الأول في الأصول الثلاثة. 3 negizin başında ilk Книга başında это на olan 5 частей разделена. نقسم تتقسم إلى 15 فرقة. لماذا ندرس التوحيد؟ Niye tavhid öğreniyoruz? نعم. لماذا ندرس التوحيد؟ Niye tavhid öğreniyoruz? لأن لا حتى يقول بالقرقيزي. نعم. أنت تترجم بإيش الآن؟ قرقيزي. نعم. Или по-русски, или по-киргизски. Kırgızca düşünüyoruz mu? Buldu. إذا ما يستطيع بالروسي ما في مشكلة. نعم. Evet. Потому что только единобожник в рай войдет. يدخل الجنة И пророк Мухаммад لا يدخل الجنة إلا موحد. Только за единобожника будет заступаться. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع نعم. فقط للموحد. И единобожие это залог там, безопасности. أمن تمام. الموحدين. ولا يقبل الله أي عبادة إلا بالتوحيد. Tavhid bolmayan bir daha ibadatlar kabul albayt Allah Teala. حتى لا نقع في الشرك. Şirke düşüp kalbashımız için öğreniyoruz. طيب. لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ لماذا ندرس هذا الكتاب؟ أصول ثلاثة. Nege biz usul kitapты tanıdık. 3 negizde nege şunu okup жатабыз. Alımlar bizge نصيحة العلماء. تمام. Alımların nasihatı. طيب. نعم. ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ Kısaca aytkanda 3 negiz degen emne? 3 negizde emneni айтабыз? özün Rabbini tanı. Marifatun Rabbahu. يا شيخ. ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ Kısaca aytkanda 3 negiz degen emne? Havada soruluvchi 3 soru. Al-as'ilatul qabl. أسئلة القبر الثلاثة. تمام. هذا السؤال الثالث. ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ Bu üçüncüsü meselede o şu 5 meselenin üçüncüsü. ما الفائدة من دراسة الأصول الثلاثة؟ ماذا نستفيد؟ 3 negizde oku öğrenenden ne fayda? Qanday fayda alabız? الجنة. نعم. أن حتى نجيب عن أسئلة القبر. تمام. Kabardagi sorularga cevap bere alırız üçün de. طيب الخامس محتوى هذا الكتاب. 5. mesele mazmunu, sodержание kniги. أصول ثلاثة. أقسام 5 قلنا الكتاب هذا فيه. Kitap 5 dersden turadi. Biz 5 частей. ما هي؟ Какие части? Qaysi bölüklerden turadi kitap? 5 частей. Содержание? تعرف؟ Muhim tevhid. 5 kitap. نعم. Birincisi 4 mesele. Arba mesele. المسائل الأربع. 3 soru. İkincisi. Mesele ثلاث. المسائل الثلاثة. Emni için tevhid öğreniyoruz. لماذا ندرس التوحيد؟ 3 soru. 3 sınavı. شرح الأصول الثلاثة. والخاتمة. Kitap ne ya? طيب من يعيد هذا؟ Kim qaytalap bere aldı şunu? Kitap 5 bölükten turadi deb şey aytdı. Kim qaytalaydı? كيف درستم أنتم تقولوا ها؟ لا هو ما درس هو ما درس. توحيدنا. ها؟ تستطيع تعيد؟ Имеет 4 вопроса, 4 Arba mesele. Анан 3 soru. Mesele ثلاث. Emne üçün tavhid لماذا okuyoruz. ندرس التوحيد؟ 3 negiz özü. ثلاث أصول. Anan gelip korkun. وخاتمة. نعم. طيب ما هي المسائل الأربع؟ 4 mesele degen emne başında? من يعرف؟ Bu madrasa. ها؟ 4 mesele degen qaysi kitap 3 negizin başındağı? من يعرف؟ مسائل الأربع ما هي؟ Asır süresinde. 4 mesele qaysi? نعم. Asır süresinde. الذي في سورة الأسر. نعم. İlim alı. العلم. İlim alı. İlim ve amal kılı. والعمل. Anan gelip davat kılı. والدعوة. Anan Allah'ın gelip kıyısında sabır kılı. والصبر على العلم والعمل والدعوة. نعم. ترجم. Ana buna 4 mesele. Birinci ilim alуу, ikinci ağa jaraşa amal kılуу, üçüncü ağa çakırуу, başkalarga davat kılуу, anan dördüncüsü oşo ilim aluuda, amal kılууda, jana davat kılууda sabır kılуу. طيب ما هو التوحيد؟ تعريف التوحيد شرعا. Tavhid degen emne şeriattagı anıktaması? Arapça aytıyor musun? نعم. Allah'ın özüne gana tiyişli bolgan
İfradullah ma yahtassu bihi min ar-rububiyya vel esma. Isım sıfatında. تمام. تعريف توحيد الربوبية. Tavhid ar-rububiyya. Bu Allah'ta özün işlerinde şirketine calbız doğru. İfradullah bi afalillah. Anın jaratutusunda al-halk, Fil halq. al-mulk, al-tadbir. ما شاء الله. توحيد الألوهية. İfradullahi bil ibadet. تمام. في القرقيس. Allah'ta ibadetlarda calgızdoo. Tavhid uluhiyya Allah'ta ibadet. الثالث توحيد الأسماء والصفات. Asım sıfat Allah'ta ısım sıfatlarına calbızdı. Allah'ta Allah İfradullah bil sıfat. özün kitabında, yani özün Rasul arqılı, til arqılı aytılgan ısım sıfatlarında calbızdı. Dört mersesiz calbızdı. تمام تمام. طيب ما هي المسائل الثلاثة؟ بدون arba şey يقول. تمام. 3 mesele degenimde 3 mesele. ها مسائل الثلاثة. 3 mesele şu kitapın ikinci bölümü 3 meselemde. Три вопроса. Какие вопросы? ها توحيد ربوبية توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وأسماء والصفات توحيد ألوهية و البراءة من الشرك وأهله. نعم. 3 mesele. Birinci meselesi tavhid-el rububiyye min tavhid-el esma ve sıfat. İkinci meselesi tavhid-el uluhiyye. Üçüncü mesele şirkten cana müşriklerden baş tartıyor. تمام. وقلنا لابد أن هنا نعرف وسطية أهل السنة والجماعة في التعامل مع غير المسلمين. لأن الناس انقسموا مع غير المسلمين إلى طرفين وسط. نعم. Cana biz aytkan bolçubuz, kapırlarga karata, Müslüman emeslerge karata adamlar 3 türge bölünөт деп. Eki çekten aşkan eki bölüp cana ortonu karmangandar. قسم يتعرض الكفار بالقتل والسب والسرقة أخذ الأموال. Birinci bölük bolsa ошол Müslüman emeslerge kapırlarga karata zulumluk kılgandar, аларды урушкандар, аларды өлтүргөндөр, алардын мал мүлкүн тартып алгандар. وقسم يشارك الكفار في أعيادهم احتفالاتهم في لباسهم. Жана экинчи башка бөлүгү болсо булар деген алар менен аралашып жүрө бергендер капылыр. Майрамдарында, өзүнүн бир дагы бир чогулуштарында, алардын кийимдеринде. والصحيح الوسط. Ал эми туура жол болсо бул ортолук. لا نشارك الكفار في أعيادهم في احتفالاتهم في لباسهم. Капырлар менен биз аралашып жүрбөйбүз, алардын майрамдарында, бир салтанаттарында же кийимдерине окшошпойбуз. لكن مع هذا نفي لهم بالعهود. لا نتعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال. Бирок ошол менен бирге биз алар менен болгон келишимдерди бузбайбыз. Аларды урушпайбыз, аларды өлтүрбөйбүз, аларга каршы зулумдук кылбайбыз. ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. Аларды Аллахка чакырабыз. نحب لهم الخير ونخاف عليهم من النار. Аларга биз жакшылыкты каалайбыз, жакшылыкты каалайбыз, бирок анан жамандыктан, тозоктон алар үчүн коркобуз. نعم. طيب الأصل الأول من الأصول الثلاثة. 3 негиздин birinci негизи. ما هو؟ Кайсы? ها أول سؤال تسأل في القبر. Кабырда суралып турган birinci суроо. ها من ربك؟ ايش تقول؟ Эмне деп айтасың? نعم. Sıra verildi mi? إذا قال لك إنسان من ربك؟ ربي الله. تمام. الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. طيب إذا كان هو الرب لابد يكون هو المعبود سبحانه وتعالى. نعم. Эгерде Аллах Таала биздин Роббибиз болгондон кийин, бизди ырыскы өзүнүн нематтары менен бизди тарбиялап өстүргөндөн кийин сөзсүз демек ага өзүнө эле биз ибадат кылышыбыз керек. ما حكم من صرف شيئا من العبادة لغير الله؟ Ибадаттын кайсы бир түрүн Аллахтан башка бирөөгө арнаса, bunun өкүмү кандай? نعم. Şirk. لا هكذا رفع الإصبع. قل له ما حد يتكلم. Колду көтөрүп анан сүйлөсүздөр. Эч ким сүйлөбөйт. ما حكم من صرف شيئا من العبادة لغير الله؟ Аллахтан башка бирөөгө ибадаттын кайсы бир түрүн арнаганын өкүмү кандай? نعم. Al şirk kılı. أكبر ولا أصغر؟ Чоң ширкпи, кичине ширкпи? Çoğun şirk. Ширк акбар. شرك أكبر. تمام. لكن نحن لا نحكم على الأشخاص. اللي يحكم على الأشخاص من العلماء. Бирок биз адамдар тууралуу өкүм чыгарбайбыз. Адамдар тууралуу өкүм чыгаруучу булар алымдар. نحن علينا الإصلاح، إرشاد المجتمع، التوعية، تعليم الناس. Биздин милдетибиз адамдарды оңдоонго аракет кылуу, адамдарга үйрөтүү, адамдарга ушу багыттап жакшылыктарды жеткирүү. نعم. طيب. قالوا أنواع العبادة التي أمر الله بها. أخذوا أقسام الدعاء. أقسام الدعاء. نعم أخذوا ما شاء الله أقسام الدعاء. Дуанын түрлөрү. من يعرف أقسام الدعاء؟ Дуанын түрлөрү. دعاء المثل دعاء العبادة. ينقسم الدعاء إلى قسمين. نعم. Дуа эки түргө бөлүнөт. دعاء Дуа
Просьба и дуа. ترجم ал دعاء عبادة يقول. ибадат дуа анан суроо дуа. نعم دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر كمن صلى وصام وحج لغير الله. Ибадат дуаны, мисалы ажылыкты, ким намазды Аллахтан башка бирөөгө ардайган болсо, бул чоң ширк. الثاني دعاء المسألة دعاء الطلب. Ал эми экинчи дуанын түрү бул суроо дуа. Мисалы бирөө ким Аллахтан мисалы дуа менен кайрылат, сурап. كم قسم؟ Канчага бөлүнөт? Дуа болсо. قسمين. فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر. Экиге бөлүнөт. Биринчи түрү деген Аллах тааланын эле колунан келген нерсе. Бундайды Аллахтан башка бирөөдөн ким сурай турган болсо, бул чоң ширк. وفيما يقدر عليه المخلوق قلنا يصح بشروط 4. Ал эми махлуктун жаратылгандын колунан келген нерсени адам сурай турган болсо, башка бирөөдөн бул туура болуп эсептелет, бирок 4 шарт менен. أن يكون الطلب من حي لا من ميت. Биринчи шарты тирүүдөн суралыш керек, өлүп болбош керек. وأن يكون الطلب من حاضر لا غائب. Ушул жанында болгонду сураш керек, мындай кайып жок адамдан эмес. وأن يكون الطلب من قادر لا عاجز. Жана ошо күчү, кудурети келгенден сураш керек, алсыздан суралбайт. وأن نعتقد أنه سبب لا يضر ولا ينفع. Жана төртүнчү себеп, бизде төртүнчү шарты биз ал жөн эле себеп деп ишенебиз, ал бирок өзү пайда зыян бербейт. مثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة. Мисалы дуанын жөн эле истиана деп жөн эле Аллах таала жөн эле дуа суроо, же болбосо Аллах таалада коргоо тилеп суроо, же болбосо куткаруу тилеп суроо, же болбосо шафаат тилегенде. نعم. أنا أقول لهذا الأخ أعني في حمل هذه الطاولة أو الكرسي يصح؟ Мисалы мен бул байкеден сурайм дейт. Ушул немени столду мага көтөргөнгө жардам бер деп. يصح أو لا؟ Туура болобу? صحيح. ننظر إذا توفرت هذه الشروط ال4 صحيح وإلا لا يصح. Биз карайбыз. Ушул 4 шарт болгон болсо, анда туура болот. Анда болбосо, анда туура эмес. الطلب لابد أن يكون من حي Биринчиден суроо тирүүдөн болуш керек. لا ميت. Өлүк эмес. حاضر لا غائب يعني ما يمكن أنه هنا ينادي يقول ولي مثلا في الهند. Ушул жерде жаныбызда болуш керек. Мисалы алыста эмес. Мисалы ушул жерде туруп алып бир Индияда бирөөгө дуа менен кайрылбайбыз. وأطلب من إنسان قادر يقدر هذا ما شاء الله على الحمل. لا أطلب من إنسان مشلول مريض لا يتحرك. Биз деген ошо кудуреттүү, күчү алы келгенден сурайбыз. Алсыз эмес. Мисалы бир парализованный болуп жатып калган адамды сурабайбыз. ولا بد أعتقد أنه سبب لا يضر ولا ينفع. Жана төртүнчү, биз деген бул жөн эле себеп, өзү пайда зыян бере албайт деп ишенишибиз керек. نعم. طيب. انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى 3 أقسام. Себептерге карата болгон адамдар, ошо себептерге болгон ишенимге карата адамдар 3кө бөлүнөт. ما هي؟ Кайсылар? Те, которые конкретно только на причину полагаются. الذين يعتمدوا فقط على الأسباب. لا. قسم يعتقد ويجعل ما جعله الله سبحانه وتعالى سببا وهذا قسم صحيح وقسم شرك أكبر وقسم شرك أصغر. نعم. Биринчи түрү бул чын эле Аллах таала эмнени себеп кылган болсо, ошону себеп деп билгендер. Экинчи болсо чоң ширк, үчүнчү болсо кичине ширк кылгандар. القسم الأول صحيح وهم قلنا من يعتقد ويجعل ما جعله الله سبحانه وتعالى سببا. Биринчи түрү бул туура. Аллах тааланы эмнени себеп кылган болсо, ошону себеп деп ишенишет жана себебин ошону алышат. يعني مثلا هذا لديه ألم في بطنه. Мисалы байкен мисалы ичи ооруп жатат. قال أنا عندي سبب ما هو لرفع هذا المرض بإذن الله الرقية الشرعية أقرأ على بطن الفاتحة. Мисалы анан айтат, мен ушул ичим оорубай калыш үчүн мунун себеби бар. Мисалы мен Фатиха сүрөнүн рукия окуйм дагы жана Аллахтын жардамы менен мен نعم نقول هذا سبب شرعي. Биз айтабыз, ооба бул туура шариаттык себеп деп. أو ذهب إلى مثلا الصيدلية أخذ دواء وشرب أو أخذ شيء من الأعشاب وشرب هذا سبب حسي محسوس. نعم. Же болбосо экинчи себеп бул физикалык себеп болсо, мисалы аптекага барат дагы бир дары алат, же тамак ошону кошуп жейт дагы, бул дагы себеп. نعم. الثاني شرك أصغر. Экинчи түр бул кичине ширк. وهو أن يعتقد ويجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سببا. Булар кимде ким Аллах таала эмнени себеп кылбаса, ошону себеп кылып, жана себеп деп ишенип, жана ошону себеп кылып алгандар. يضع بعض الناس هدانا الله إياهم على البيت على السيارات على الأولاد أشياء منها. Мисалы кээ бир адамдар үйгө болобу, же жаш балдарга болобу, же машиналарга бир кандай бир нерселерди илишет. يضع عين. Мисалы бир көз монжок. كف.
же бир алакан, رأس ثور، رأس أسد، رأس حوت. бир уйдун башын же немени же бир балыкты же болбосо арстандын башын илип коюшат. أو حافر الفرس، هذه قطعة من الحديد التي же така илишет, ошону така аттын да астына так. أو نعل قديمة، же бир эски бут кийим илип коюшат. أو بعض الخرق السوداء، بعض الأشجار. же болсо бир кээ бир чүпөрөктөрдү же болсо бир бактын кээ бир бөлүктөрүн. لماذا تضع هذه الأشياء؟ قال لأنها سبب لدفع العين. Эмнеге буларды илип атасыңар десе, алар айтышат, бул ошо көз тийүүдөн сактай турган себеп деп айтышат. هل جعلها الله سبحانه وتعالى هذه أسباب لدفع العين؟ Эми суроо, Аллах Таала ушуну көз тийүүдөн сактоочу себеп кылганбы? لا، إذن هذا شرك أصغر. Жок. Жок, демек бул деген кичине ширк болот. وإذا كان يعتقد يقول هذه هي بنفسها تدفع الشياطين، هذا شرك أكبر. Бирок эгерде адам ушул нерсе, ушул илген нерсе өзү эле деген бир көз тийүүдөн же бир шайтандардан сактайт деп ишене турган болсо, анда бул чоң ширк. نعم. الذبح، ما حكم الذبح لغير الله محبة وتعظيما؟ Курмандык чалуу. Аллахтан башка бирөөгө мал сойгон болсо, курмандык чалса, ошого бир таазим менен, бир сүйүү менен мунун өкүмү кандай? كالذبح للجن لأصحاب القبور. Мисалы жиндерге же болсо кабырда жаткандарга арнап ما حكمه؟ курмандык чалса кандай, өкүмү кандай? Чоң ширк. Чоң ширк, ширк акбар. شرك أكبر. نعم. تمام. Туура. طيب. الدين الإسلامي، كم مراتب الدين الإسلامي؟ Ислам дини канча мартабадан, канча даражадан турат? 3. Салат. لا ما يتكلم من دون رفع إصبع. Кол көтөрбөй туруп сүйлөбөй эле. Кол көтөрөсүңөр, анан жооп бересиздер. نعم. 3. Салат. ثلاثة، ما هي؟ Кайсы? Birincisi İslam, ikincisi iman, üçüncüsü ihsan. الإسلام والإيمان والإحسان. تمام. نعم. طيب، أركان الإسلام كم؟ من يعرف؟ Исламдын канча түркүгү бар? أركان الإسلام كم؟ Исламдын канча түркүгү бар? نعم. 5 türkü var. 5. ما هي؟ Кайсылар? Şahada kelimesine bölüp veriyor. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Ла иляха иллаллах, Аллахтан башка сыйын татып зат жок, жана Мухаммад анын кулу жана элчиси деген күбөлүк. Aşağı bölüp veriyor. ثاني، Экинчи İkincisi 5 vakit namazını tutuzu. икаматы хамс салават. إقامة الصلاة. نعم. Zekat veriyor. Üçüncüsü. إيتاء الزكاة. Ramazan ayında oruç olur mu? صوم رمضان. Mekke'ye azılık. حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. تمام. ما شاء الله. ما هو الإسلام؟ İslam деген эмне? نعم. İslam istislam lillahi bit tawhid ve inqiyadu lahu bit ta'a ve bara'atu min el-şirk ve ahli. بالقرقيزي. Кыргыз. نعم. Allah'ını İslam ve Allah'ını tavhid arqılı Allah'a başlıyor. إفراد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. Ağa başlıyor arqılı. طاعة أن نطيع الله ولا نعصيه. Şirk ve şirk ellerinden yüzü. يتبرأ من الشرك، لابد المسلم يتميز عن الكفار. نعم. تمام. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ Ла иляха иллаллах күбөлүгүнүн мааниси эмне? نعم. La ma'budu bi haqqin illallah. بالقرقيزي. Allah'tan tatuktu. Allah'tan başka. تمام. الشهادة تقوم على ركنين. Şu күбөлүк бул эки түркүтөн турат. Эки түркүтөн турат. يعني مثل هذا مثلا يقوم على عمودين. الشهادة تقوم على عمودين، وإلا يعني لا تصلح الشهادة. Мына ушул нерсе сыяктуу. Мисалы эки тепкичи турат, эки түркү турат. Эгерде экөө тең болбосо анда кулап калат. نعم. من يذكر لي أركان الشهادة؟ Күбөлүктүн түркүтөрүн ким айтып берет? ما شاء الله. تقوم الشهادة على ركنين. الركن الأول نفي، تنفي جميع ما يعبد من دون الله، تكفر بكل ما يعبد من دون الله. تمام. Биринчи түркүк бул жокко чыгаруу. Аллахтан башка кимдерге кайсы бир нерсеге адамдар ибадат кылса, сыйынса ошонун баарына капырлык көрсөтүп, ошонун баарын жокко чыгаруу. الثاني إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. Экинчи түркүгү бул тастыктоо. Ибадатты сыйынууну жалгыз Аллах татыктоо деп ошону тастыктоо. نعم. طيب، ما معنى شهادة أن محمدا عبده ورسوله؟ Мухаммад анын кулу жана элчиси деген мааниси эмне? نعم. نعم.
айтқан сөздерге başı хабар деген нерсесі пайғамбар саллаллаху алейхи ва الناس نصدق بما أخبر түйе салғанға түйе сал başı бастан кейін نترك المعنى نحو زجر кейін түнсі айтқан сөздерге амр қылғанға نطيع ما أمر تمام. تعاطف فيما أمر وتصديق فيما أخبر اجتناب ما نهى عنه هنا والزجر ولا عبد الله إلا بما شرع. نعم. Al пайғамбарды білесіз, бірақ алны неме, бірақ аға паши неме қылбайсыз. Айтқандарына мойынсынасыз, бірақ аға ибадат қылбайсыз. نطيع ما أمر ولا نعبده. Аллахның құлы. تمام. هو عبد لا يعبد. هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. تمام. ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ ما هو الإيمان؟ أهل السنة والجماعة نشأني موجة إيماندن anlattığımız emne. نعم. Beş neresi? Beş neresi? иман خمسة أشياء. نعم. жүректегі ишени الاعتقاد بالقلب. тілдегі сөздер القول باللسان. денем үшін атқарылған амалдар العمل بالجوارح. عمل بالجوارح فقط؟ Dene mi çölmeyle bolğan amallarбы? Dene mi çölmeyle bolğan amallarбы deydi. жоқ жүректе عمل جوارح عمل قلب. عمل جوارح مثل الصلاة. عمل القلب مثل الخوف المحبة. Amal bu denenин amaldары дагы ошондой эле жүрөктүн дагы амалдары дейт. Мисалы дене амалдары бул намаз сыяктуу, жүрөк амалдары мисалы коркуу, Аллахтан коркуу сыяктуу дейт. بعده Андан кийин андан кейін сол күштерді кылуумен иман күштүрөт يزيد بالطاعة. لا يزيد بالطاعة فقط. يزيد بالطاعة وبدراسة التوحيد والتفكر في مخلوقات. يزيد وينقص. بالحسنات يعني يقول بالحسنات. يزيد وينقص. ويت أنا күнөө иштер кылуумен кыйraz وينقص بالمعصية. نعم. تعيد. Qaytalabız. İman bu beş nerse, bu жүрөктө خمسة bir أشياء. şeyin. الاعتقاد بالقلب. Tilden aytılan, tildeki sözler. Dene müçemen atkalgan amallar. жүректегі العمل بالجوارح. Anan ошол ал жүрөктүндө амал болуп экен, дене мүчөмдө амал. العمل بالقلب والجوارح. نعم. Ал көтөрүлөт түшүптү. يزيد وينقص. تمام. سؤال. سورة. إنسان يقول بلسانه يقول كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن نسأل الله العافية السلامة لا يعتقد بقلبه. Мисалы кайсы бир адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмненин баарын айткан болсо ошолорду айтат. Эмнени алып келсе ошонун баарын сүйлөйт тил менен. Бирок ага жүрөгү менен ишенбейт дейт. نعم. ماذا نقول عن هذا؟ Бул адам тууралуу биз эмне деп айтабыз? Ал ким? من يعرف؟ إنسان يقول بلسانه بالصلاة والتوحيد كل شيء لكن لا يعتقد بقلبه. Ошо намазда айтат, мисалы таухидти айтат, бирок ошонун баарына жүрөгү менен ишенбейт. نعم. منافق. Бул نفاق أصغر ولا أكبر؟ чоң нифакпы же кичине нифакпы бул кандай? أكبر. نفاق أكبر اعتقادي في الدرك الأسفل من النار. Бул чоң эки жүздүк болот. Мындай адам ишенген болсо булар деген тозоктун эң түйүндө болот булар. السؤال الثاني. Экинчи суроо. عندنا إنسان يعتقد كل شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعتقد بالتوحيد وبالصلاة وبكل شيء لكن لا يقول بلسانه وهو صحيح معافى قادر على الكلام. Экинчи адам мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген баардык нерсеге жүрөгү менен ишенет. Баардык эмненин баарын алып келсе жүрөгү менен ишенет, бирок анын кудурети болуп, ошол дени сак болуп туруп, бирок аны тил менен айтпайт. نعم. فهمتم؟ أعيد السؤال. Кайталайм деп, суроону кайталайм. إنسان يعتقد كل شيء بقلبه ما يشك أبدا في الكتاب وفي السنة. Кур'ан сүннөткө эч бир пайызга дагы эч бир шектенбейт дейт жүрөгүндө. Толук ишенет жүрөгү менен. لكن لا يقول بلسانه وهو صحيح معافى قادر على الكلام. Бирок тили менен ден соолугу сак болуп, сүйлөгөнгө кудуреттүү болуп дагы, бирок айтпайт, тили менен айтпайт. نعم. Ким бул? Куфр, кафир. كافر. أكبر أو أصغر؟ Чоң капырлыкпы, кичине капырлык? Куфр акбар. جاهل ولكم يقول أنه ظن أنه جاهل. كيف جاهل؟ هو يعتقد كل شيء يعرف كل شيء. Билет дейт, барлык жүрөк нерсени билет дейт. Он это как его не может сказать, ему что-то мешает. Жок, шейх кал аннаху ястати. Он получается это, у него есть возможность сказать, силы есть, но он не говорит. قادر ولا يتكلم ولا يقول. هذا مثل يهودية
Яһудия قلنا أن الإيمان قول عمل اعتقاد يزيد ينقص. Biz айтпадыкпы, иман деген бул не? Бул ишеним, айтуу, анан амалдар. Бул көбөйүп азайып турат. إبليس على هذا. Иблис мына ушундай ишеним болот. Иблис. أبو جهل على هذا. Абу Жахил дагы ушундай болот. فرعون على هذا. Фираун дагы. إذا لابد أنه يقول بلسانه إذا كان صحيح معافى. Демек, ден салыгы туура болуп, эгерде сүйлөгөн кудуреттүү болуп туруп, бул демек сөзсүз түрдө эмне тилмен айтыш керек экен. تمام. طيب أركان الإيمان كم؟ Имандын түркүктөрү канча? الركن الأول Биринчи түркүгү. Вера в Аллаха. Иман билля. أن تؤمن بالله малайка, ملائكة Периштелерге иман келтирүү. Аллах كتبه китептерине, Расул, رسله элчилерине, elçilerine, anan taqdırga, ahiretke. yevmil ahir. واليوم الآخر. عيد من جديد. Башынан кайталат. Башынан кайталат. قل لهم اللي يتكلم أنا أسحب الجوال منه. أحسن شيء. Азыр ким сүйлөсө, بدون استئذان. мен деген демен ала алам дейт. Телефонду ала алам дейт. أحسن شيء. نعم. Birinci Allah'a iman getirip, الإيمان بالله. an periştelerge, Melek, ملائكة anan kitaplarına, كتبه Rasuluna, رسله ahiretke, yevmil ahir. يوم الآخر taqdırga. آمن بالقضاء والقدر. تمام 6 أركان الإيمان. نعم. İmanın altı türkügü. كيف يكون الإيمان بالله؟ Allah'a iman keltirүү kандай bolot? لو قال لك قال أنت مؤمن بالله أريد تعلمني كيف أكون مؤمن بالله. Misалы biri surayt. Sen Allah'a iman keltiresиңби? Макул, men кантип Allah'a iman keltirем деп. 4 нерсе менен Bir arbaat. نعم. акыл менен. Bil akıl. أيوة. Акыл, экинчиси естество, врожденное естество. لا قبل. Жок, буга чейин. Allah'a iman keltirүү кантип iman келтиресиз? Кандайча iman келтиресиз Allah'a? تؤمن بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وتؤمن بوجود الله. Allah Taalaga biz iman keltirүү маанisi Allah Тааланын рубубиятында жалгыз деп iman келтиребиз, улухиятында, жана ысым сыпаттарында ошондой эле Allah Таала бар экен деп ушу төрт нерсеге iman دل келтиребиz. على وجود الله العقل والحس والفطرة والشرع. Жана Allah бар экендигине далил бул ушу бул физикалык нерселер, акыл, фитра, анан шариат. نعم. ما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ Тагдырга iman келтирүүнүн да канча даражасы бар? ها. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر 4. ما هي؟ Төрт даражасы бар. Тагдырга iman келтирүүнүн төрт даражасы кайсылар? Знание Аллаха, Илм, العلم это писание, والكتابة этот ее хой, этот қалаусы, مشيئة кейін бол десе болады. والخلق. العلم أن تؤمن أن الله علم كل شيء سبحانه وتعالى. Биринчи даража илим. Биз iman келтиребиз, Аллах Таала барлык нерсени билет деп. الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعة. كل شيء مكتوب. Экинчи даражасы Аллах Субханаху Таала ошо калемге бардык нерсени эмнени Аллах Таала билген болсо ошонун баарын кыяматка чейин жаз деп буйрук кылган. المشيئة ما يمكن يقع في ملك الله إلا ما شاء الله. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Үчүнчү даражасы бул каалоо дедик. Аллах Таала каалаган нерсе болот. Аллах Таала каалаган өзүнүн Аллах Тааланын кудуретинде ушу мүлкүндө бардык жараткан нерсе өзүнүн ээ болгон нерселеринде Аллах Таала каалаган нерседен башка эч нерсе болбойт. Жана Аллах Таала кааламайын биз эч нерсени каалабайбыз. الرابع الخلق. فالعبد مخلوق وأعماله كذلك مخلوقة كالعباد. Төртүнчү нерсе бул жаратуу. Биз жаратылганбыз, ошондой эле биздин амалдарыбыз дагы жаратылган. تمام. إذا من يعيد المراتب 4؟ Ушул төрт даражаны ким кайталайт? نعم. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. Тагдырга иман келтирүүнүн төрт даражасы: Birinci ilim, العلم биринчи илим, yazılgan الكتابة kavlosu, المشيئة, bol degen كن فيكون والخلق. والخلق жаратуу. العباد خلقهم الله سبحانه وتعالى وكذلك فأعمال العباد مخلوقة. Аллах Таала бизди жараткан, бизди баарыбызды жараткан, ошондой эле биздин амалдарыбыз дагы жаратылган. تمام. إنسان نسأل العافية والسلامة يشرب خمر. Мисалы, кайсы бир адам арак ичип атат. مسلم. Мусулман. تقول اتق الله كيف تشرب خمر؟
Анан ага айтасың, Аллахтан коркпойсуңбу? Кантип арак ичесиң? يقول لو شاء الله ما شربت الخمر. Ал айтат, Аллах кааласа мен арак ичпейт элем дейт. قدر الله أشرب خمر ماذا أصنع؟ Аллах таала менин тагдырыма жазган экен, мен арак ичип атам, эмне кылмак элем дейт. ماذا تصنع مع هذا؟ Буга биз эмне кылабыз дейт. Эмне кыласың мындай мен? تضربه حتى يغمى عليه. Аны урасың дейт, ошо эсүсүн жоготуп кулап калмайынчы дейт. تضربه حتى يغمى عليه. Урасың дейт, ал эсүсүн жоготуп куламайынчы дейт. فإذا أفاق وقال ليش تضربني؟ Анан өзүнө келип ойгонсо, анан сурайт, эмнеге мени урдуң дейт. قل قدر الله. Айтасың, Аллах тагдырга жазган экен дейт. قدر أضربك ماذا أصنع؟ Аллах тагдырга жазган экен, мен урдум, сени эмне кыла алам дейт. إذا اقتنع تتركه. Эгерде ушу менен ыраазы болсо, анда болду, анда таштап коебуз. إذا لم يقتنع اضرب الثانية. Эгерде мында ыраазы болбосо, анда кайра урасың дейт. حتى يقتنع. Ушинтип анан өзүнөн келип ыраазы болмоюнча. مفهوم؟ Түшүнүктүбү? لا تضرب أحد. Эч кимди урбагыла дейт. نحن فقط نقول هذا الكلام حتى تفهم. Биз муну жөн эле түшүнүш үчүн эле айтып жатабыз дейт. لماذا يختار الإنسان نسأل الله العافية السلامة طريق الشقاء ولا يختار طريق السعادة؟ Эмнеге адам өзү эле ушундай бактысыздыктын жолун тандап алып атат? Эмнеге бактылуулук алып бара турган жолду тандабайт? رجل سرق في زمن عمر رضي الله عنه. Бир адам Умар радиаллаху анхунун убагында уурулук кылган эле. فأمر عمر رضي الله عنه أن تقطع يده. Анан Умар радиаллаху анху анын колун кессин деп буйрук чыгарган. فجاء هذا الرجل معترضا على الحكم. Жана бул адам келип ошол өкүмгө нааразы болуп келди. وقال يا أمير المؤمنين. Жана айтты, о момундардын падышасы. إنما سرقت بقضاء الله. Мен Аллахтын тагдыры менен эле урдадым го дейт. أتلومن على شيء كتب الله؟ هذا أمر كتبه الله. Ушул нерсени Аллах таала мага жазган тагдырыма, ушул менен нерсе мени айыптайсыңбы дейт. ماذا أصنع؟ Мен эмне кылмак элем дейт. قال له عمر رضي الله عنه Анда Умар радиаллаху анхуга айткан, ونحن أيضا كتب الله أن نقطع يدك ماذا نصنع؟ бизге дагы Аллах таала тагдырыбызга сенин колуңду кессин деп жазган экен. Биз эмне кыла алабыз дейт. لا تلومن على شيء كتب الله، هذا كتب الله نقطع يدك، لازم نقطع يدك. Бизди дагы Аллах таала тагдырыбызга жазган нерсеге биз айыптаба. Бизге ушуну жазган, биз дагы сенин колуңду кесебиз. إذا لابد أن العبد يحسن الظن في ربه. Демек сөзсүз түрдө адам пенде Аллах таала тууралуу оюн туралаш керек, жакшы ойдо болуш керек. ويعمل بعمل أهل الجنة. Жана бейишке бара турчу адамдардын амалдарын кылыш керек. تجمع بين الإيمان والعمل. Ошол менен адам деген ыйман менен амалды эки нерсени бириктирген. وتدعو الله سبحانه وتعالى. Жана Аллах таалага дуалары менен кайрылыш керек. تمام. الإحسان كم ركن؟ Ихсандын канча түркү бар? 2 خطأ. Эки ката. ها. واحد. ركن واحد. وتحت هذا الركن يوجد عندنا إما عبادة مشاهدة أو عبادة مراقبة. نعم. Жана ушул бир түркүктүн ичинде бизде эки даража бар. Ылдыйкысы бул Аллах тааланы өйдөгүс Аллах тааланы көрүп тургандай ибадат кылуу, ылдыйкысы болсо Аллах таала мени көрүп турат деп ибадат. عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه. أقوى دافع يدفع العبد للعبادة هو الرغبة والحب والشوق فيما عند الله. Эң бул өйдөнкү даражасы Аллах тааланы көрүп тургандай ибадат кылуу, бул деген ошо пайгамбарлардын деңгээли, пайгамбарлар даражасы. Аллах таалага сүйүү менен, Аллах таалага болгон умтулуу менен ибадат кылуу. كالنبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع هذا يكثر من الصلاة. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага буга чейинки дагы андан кийинки да күнөөлөрдүн баары кечирилген, ошондо дагы ал намазды көп окучу эле. إذا لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عبادة خوف وهرب. Эгерде ушул даражага жете албасаң, ушул өйдөнкү бийик даражага жете албасаң, анда сен эң ылдыйкы төмөнкү даражадан ылдый түшүп кетпешиң керек. Ылдыйкы даража кандай? Аллах таала сени көрүп турат деп Аллах таалага сыйынуу ишеним менен. Бул деген Аллах тааладан коркуу менен, Аллах тааладан азабынан коркуу менен болгон ибадат. ما هو الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان؟ Ушул исламдын, ыймандын жана ихсандын түркүктөрүнө далил кайсы? ها. حديث عن ابن عمر. حديث جبريل عليه السلام. Жибрил نعم. алейхиссаламдын хадиси. تمام. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الثالث، السؤال الثالث ما هو؟ Үчүнчү негиз кайсы? Үчүнчү негиз, تسأل في القبر السؤال الثالث ما هو؟ Кабырда суралып турган үчүнчү суроон кайсы? الثاني ما دينك؟ الثالث. Динин кайсы? Бул экинчи суроо болгон. Азыр айттык го, үчүнчү кайсы? Маннабий. من نبيك؟
نعم. пайғамбар дейді. ما هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ата тегі осы родословный қандай? Родословная? Аль-Хашим. Хашими. محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبو ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Айтасыз, Мұхаммад бұл деген Абдуллахтан ұлы, Абдуллах бұл Абдул-Муталибтің ұлы, Абдул-Муталиб бұлар Хашимден, Хашим ұрысынан, Хашим болса бұлар Құрайшеттерден, Құрайш ұрысынан, Құрайшеттер болса бұлар Арабтардан, Арабтар болса бұлар Исмаилден келшеді, Исмаил болса ал Ибрахимден ұлы, аға, жана Ибрахим алейхиссалам, жана пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам салауаттар болсын. هل هو نبي أو رسول عليه الصلاة والسلام؟ Эми пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ал пайғамбар бу же элчи бе? Elçi. Yok ötün. نبي ورسول. Пайғамбар дагы, элчи дагы. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول ماذا؟ Пайғамбар элчи болуп турган эң биринчи ага эмне түшкөн? Эмне кайсы аяттар болуп, кайсы аяттар аркылуу ал элчи болгон? Пайғамбар болгон, пайғамбар. Расул ау наби. رسول. Элчи. لا ليس. يا المدثر. يا أيها المدثر. أول يا أيها المدثر. المدثر аяттар түшкөндө ошол аркылуу ал элчи болгон. أول ما نزل عليه الصلاة والسلام وهو نبي. Эң биринчи кайсы аяттар аркылуу ал пайгамбар болгон? 5 آيات الأولى من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق. Алак сүрөсүндөгү биринчи 5 аяты. إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى العرب. Кимдерге жөнөтүлгөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Арабтарга эле жөнөтүлгөнбү? Жоқ, жалпы адамзатына. لا ليس لكل إلى من؟ الناس. لكل الناس. إلى من بعث؟ Кимдерге жөнөтүлгөн дейт? إلى كل الناس. إلى الثقلين الجن والإنس. Эки дүйнөгө тең. Адамдарга дагы, жиндерге да жөнөтүлгөн. ما معنى هذا؟ Мунун мааниси кандай? أن كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار. يهودي نصراني مجوسي. نعم. Мунун мааниси кандай? Ким гана болбосун? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын даваты ага жеткен болсо, жана ага ыйман келтирген болбосо, ким гана болбосун? Иудей болобу, христиан болобу, же отко сыйынчы болобу, ошол болуп түбөлүк тозокко баруучу болот. Түбөлүк эч качан чыкпайт. إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ Пайгамбар ما هي دعوة саллаллаху النبي алейхи صلى الله عليه эмнеге чакырган? Анын даваты эмне? Даваты эмне болгон? Юрида южип. لا يتكلم نسحب جوال. Сүйлөбө деп. Жөн кол көтөрүш керек. Телефонду алып аласыз дейт. Биринчиле ошо ла иляха иллаллахка чакырган башында. Awal يدعو للتوحيد وينذر عن الشرك. тавхидке чакырган жана ширктен кайтарган. إذا لابد تكون هذه دعوتنا نحن. Демек биздин дагы даватыбыз ошондой болуш керек экен. طيب هل مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөнбү? سبحان الله ما في شك. Жок, кандай шектен. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الحق ما يلحق البشر. تمام. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адам болгон. Адамдарга эмне келген болсо ага да келет. هل الصحابة رضوان الله عليهم وضعوا النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وهو حي؟ Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сахабалар алар кабырына тирүү эле салып койду беле. لا. لا. تمام. طيب. Жок. هل هالدين النبي صلى الله عليه وسلم دين كامل ولا دين ناقص؟ Эми ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дини бул толук динби же кемчиликтер менен болгон динби? Кемчиликтери барбы? كامل. Толук дин. ما معنى هذا؟ Мааниси кандай? أنه لا أحد يستطيع أن يبتدع أو يضيف شيئا إلى الشريعة. صحيح؟ Демек мааниси кандай? Демек эч ким бул ушу шариатка бир нерсени кошо албайт, бир нерсени ойлоп таап, бир нерсени кошумчалай албайт деген маани. نعم. طيب لا خير إلا دل الأمة عليه. Эч бир жакшылык калган эмес, сөзсүз түрдө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага көрсөтүп кеткен. ولا شر إلا حذر الأمة منه. Жана эч бир жамандык калган эмес, сөзсүз түрдө андан кайтарып кеткен пайгамбар саллаллаху алейхи تمام. متى في أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ вассалам. Кайда төрөлгөн пайгамбар саллаллаху алейхи Кайда төрөлгөн? أين؟ Медине. Мекке. Мекка. آخر كلام. вассалам. Акыркы сөз. Мекке Мединага кайсы? Мекка. مكة. وهاجر إلى Анан каяка көчкөн? Madina. المدينة ومات أين؟ Каякта өлгөн? Каза болгон. في المدينة وفي مكة وفي الحبشة. Меккедеби? في المدينة. نعم. متى وأين فرضت الصلوات المفروضة الخمس؟ 5 мал намаз кайсыл жактага парз кылынган? ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة ب3 سنين.
хижрат кыларган мурда 3 жыл калганда ошол мираж күнү, асманга көтөрүлгөн түнү. كم له من العمر؟ Канча жыл жашаган? 63. 63. منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. 40 жыл, алардан 40 жылы пайгамбарлыкка чейин жана 23 жыл пайгамбар жана элчи болуп жашаган. تمام. ما هو تعريف الطاغوت؟ Тагуттун аныктамасы кандай? Алладан башка ким эмнеге гана сыйынбасын ошонун баары табылды. Куллу ма юбаду мин дунилла ва фахва тагут. طيب ما تعريف الطاغوت؟ ما تجاوز به العبد حده من معبود يتجاوز الحد يعبد الأحجار الأشجار. Можно я скажу? نعم. Жок, биринчи айтат, тагут деген эмнеден адам чектен ашкан болсо, эмнеден чектен ашып, мисалы ибарат кылуудан чектен ашкан болсо, мисалы таштарга, бактарга жана башка бир нерселерге адам сыйына турган болсо, бул тагут. أو متبوع يعني أو مطاع يعني إما يتبع علماء السوء أو الأمراء الخارجين عن طاعة الله. Биринчи сыйынуу дедикпи, экинчи деген баш ийүүдө. Баш ийүүдөн чектен ашып баш ийүү. Же болбосо бир туура эмеске жолго чакырган аалымдарга баш ийүү, же болбосо шариатка каршы болгон бир падышаларга баш ийүү. تمام.